Keblepi barang yang pernah sebagai pi cukup kubor mentara janmit syoban paji kubor kibabnya ini pek cuai kimat bakongsan. Bu World Health Organization yang JN1 jong kelam COVID yang bahap pikir bah penting kenal syung knor ke MECL ba an duna boarding hakni ke ayom lek kemen penong keseng nong plu Eri Pharma Association yang tamasari kunai latun rai hasinong umdan kena nong yalam ke Kongres usaleng sangmahai ke sorkar bajur polat bapep skul steng por hapo jela meklaya bat ke Christmas kedai ke jingkermen deng ke jiksitam ong Reverend Himanshu Christian ki kubor ke babnya. So way pat ujat kenyang jong kenyang Omicron jong ke kelam coronavirus ulah syak pihak ku kenyang ubahaban pikir beniak bah da ke World Health Organization na kadau jong ke jing purstet jong ke WHO kalau ang ba ke jing ma ya upat ba ya menta kalong ke baduna bah bat ketika ke badan menta ke dang ya biteng ban ajing da na uni ujat kenyang kau WHO menta kadang bot den ya katuk ni gejat kenyang bah banda kemi beniak kibadan kejing day bat kenyang Omicron kentup ru ya UJN1 wat la dap ban ong ba amdan weru naki ubanda mathan ya ujat kenyang JN1 lalap habun telikiri kentup ru hagri China UK India bat ha US Chairman ubadai ru Managing Director Jangka Miklaya Energy Corporation Limited Usanjay Goyal nen kesingi ulah bentip beladap ban penkret nadang sedang ha ke bedai ba kejing pembiang boarding ha kini kejela ulah pensyai ba ha ke por bajurtam kejing dawa boarding kila antat ba kejing dan kam boarding man la kesingi kan kot kumba saus pa megawatt bat ya kaniru ladap ban pembiang lepa dah ke benrap ba ha ke bedai ba kejing dan ke boarding kam dan setia kan kejing duna bat ketenat boarding keladap pembiang lepa ya kejing kam barok. So as far as the availability of the power is concerned, there is no shortage, and we have already worked out the requirement, and the average daily requirement is roughly around 300 megawatts. So we are quite comfortable with this. During the peak time, we are anticipating that it will touch roughly around 400 megawatt. So that also has been arranged. We have forward agreements. Of taking the energy from the other sources also, as well as our own generation. The Umiam Lake reservoir level is quite comfortable. Usumbut menterang ba Presiden Tensong lalong ukang sana kata masari kunai latan raya ke belapan long ke senang dan nong telu nen kesengi ya kan kata masa lapan long da ke senang nong telu Eri Pharma Association da ke jing temu ban penpau pertai ya ke sepak kerhai ha ke riti kedustur jong kerat nong telu Ari Bahoy District ha ke bal banjur halor ke jing dan kam jong ke jahan rendia ha ba ajing keren kum ukang san wa Presiden Tensong lai ro shibun ya ke senang nong telu Eri Pharma Association kabala penlong ikan kita masa dah kejeng temu ban penek pensa ila kejong keriti kedustur bat ikitun rai jongki ula banjur syuk-syuk ikejeng dan kam banang yai beteng ban ri kenyang rendia harai nong telu namar ya kejeng tebet jongki ban pemi ikejang rendia la itu hak pertai barok kawai Jinwirong kakam kata-kata kepengilapan ayat hakabakum kini kiseng long kemi kini kinong telu Eri Farmers Association dia tresito batin kamai man kesni lesi si hajar katsan spa sisi nang do gidiok kata ngakwa ban ong yepi namar kata nakaliang jok sorka balenga keren meneh kapasdang Ngikwa ban kentiu
ya ki SSG. Nikwa banya trailang bat ki SSG. Unong ilam kasing Kongres usaleng sangma ula kena persya ke sarkar jelah ha bedai bat kijing bonjong ki bap skul no shiting por ha ke jelah meklaya ha ke ba ula ong baknat pudi puti ke jelah ke dai ban kit klik na ke benta kijing wan ha ke kerdan bahatrai du ha keri barok away ta ke ba ong ba kini kena pule kin sedon benta ha ki kam ki bap persya ke imlang salang usang ma ula kedau sya ki program ki ba he jong ke sarkar kat ba kalale klet penban ya ki kam ki bakham kong san usang mau lo ong ba jing jor jong ki bap school siteng por kalong ka bapen kuslai jing mut sibon bat day ban le no ya kane namar ki khna pule kilong kalawe jong ka jala da ka bakrisiu thia ya ka sarkar ula ong ba jing jor jong jing bap school siteng por kan nang penjor shu ya ki jing bom don kam don jam bat ki jing sne ki bakta ya ki imlang salang baro away. When our children are being dropped out without educations, what will happen to the future? What will happen to the society? They will not just be incumbent only to the society, even to the government. It will be a burden. You see, these are the serious areas that government has to look at. This dropout is not just fun or kind of politics to politicize. The government has to think about the quality of educations so that the children will not drop out. The government has to make sure that the teachers are well trained and every schools are well informed about anything that is happening within our state. Ka ayam le kemen kelawan biang sahisin wat apeng kijing dat tha tasam jong telang kibriu klemi pat ba ha ki surok bat kilenti kisingkin ban yerwai kijing roi Christmas bat ban le pat ba sayo knailat ban thit kijing thit nag banta kijing don kam Christmas jong ki haga kubor Christmas jong Reverend Himanshu Christian ubare presbytery in charge jong ka diocese kapang jete mi ngi kari India Church of North India ulang bagajing mot bapura jong Christmas kadai kijing kermen wat apdeng kijing sitam ki babon namar balakha yu Jisu ban pelat yem ya ka perthai. In the midst of all this negativity, this Christmas, let it reminds us of the love of God for all the people. As Gospel according to St. John 3:16 says, God so loved the world that He gave His only Son Jesus Christ, and whoever believes in Him will not perish but have eternal life. And the peace of God, which passes all understanding, because Jesus Christ said, "My peace I leave with you," and it gives us the hope of a better tomorrow. Ke Education Committee jong sinra jawai nin ke sngi ke penlong ya ke program ajing tip ke bashi sngi na ke bentagi no hikai school halor ke jing don kam jong ke National Education Policy arhajar arpo halum perdi yong pia kino hikai school na school per kelawan bani simbenta lang ha ke ni ke program unong penyat ya ke ni ke program Dr. Raj Kumar ubadai principal jong ke JNV Rambai East Gentle Hills ula pentip ha kini simbenta ba kari India kal pulibnya ya ka NEP house nam 6000 kendai spa andru pra 6000 kendai spa propun rio bat ar arpo da jing tmu ban wan ra ya puli puthi ke bakham ha na ke bentai kena pule ula ban rap ru bakat kum ka NEP arpo kino hikai kin sa kham lai lut ban jit ikir kum hikai jongki ban ailat iki ban hikai kena pule ha kum ke bakham ha shu Hadin melami kijing pemna na kabalang Katolik ka Archdiocese jong ke jalan Nyam Shlong hapo kijing yalam jong Archbishop ke Shlong Most Reverend Victor Lengdo ula pentip bahkan selong kabala na kabanta ulengdo ka balang Katolik ban kerku ya ki basong kha para kante nation rang Henry klam kano pat kijing le Nyam le rukom jong kabalang kaban yasriem bat kijing le Nyam kentiu kurim ha kijing pernah balapha sya kileng do kiriu nyam bat sya ki pat ringet baro jong ka Archdiocese ke Shlong Reverend Victor Lengdo ulaang ba kijing pernah fiducia supplicants ha ka khat pra tarik no pra araja reply leng ba ka kenhun jong ka doctrine of faith bat bala menjur da ukpa bakoi Francis Reverend Lengdo ula kentui kir pat ringet ban penek besar kijing long kentang ya ke song kha song man ha ka balang
Hak jing lekman haswa ke Christmas ke office rekam jong Deputy Commissioner West Garo Hills kala penlong ke jing rakhe ke basong shit ha DRDA Conference Hall hatura. Hak ni ke sengi la sami ki check bat balabatai pensyai ru hak ke biadai bat ke projek ban pen internet di ke sortura ya ke balatmu ban le nak bentak lempung Mekhlaya Games arajar apasau. Haba ajing keren hak ni ke sengi kum kongsan ka kongsan ka agatha sangma kabadai ke MP natura kelapan pau ya ke jing song shit jongka nak bentak ke jing mu bat ya ke bentah jongka ha ke bantuan dor ban pen internet ke sortura nak bentak lempung Mekhlaya Games arajar apasau. Ka Green Tech Foundation jong ke jela Mekhlaya ke sengi kelapan long ke jing bun khu ya kawa non ba ha nak benta ban pen ki embiang ya ka kabadan ha sornang stein ki khot jong Green Tech Foundation kilaya minat bat yala sitam ban lom ya baro kinyot ki bala penjaklaya ya kawa ha kaba lap kilap internet ru bat bread bahai kinyot ha ki rukom ki badai haba ajing kren sikilap pathai kubor ba ban siudor nonglang ubadai usong knol jong Green Tech Foundation ula pen pau ba kinang la ban ye tre bat ban pentiknai ke jing khot ki jing suba jong kani kawa ula ong ru bakin sepenlong ye jing lej ajing tip ha ka bakin selek chaman lagi tliu yeng bat ki basa ki badan hasil ter jong kani kawa ban ahikai ya ki sapang ke jing ta ka bami na ka jing bret pathar ya kinyut kinyer syakawa kajabo adu katakta dangam bakla ki don ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute kawa non ba baru non dai hakini ru mi haban lei ai tetang kata hi nga kwa ban ong ba ka program ka jongi menta ka dei bangin live yu ni wes bangin la trap nang ne ngin sap tenbun ki trapping point ki kerbat yu ba ba nong sunong jong sor nong ston sange no ban berat ka jabo ngim khot ya pi yang newa ban wan pen khoi ban ngi ay ngi jing kersan tang da ba pi sange no ban berat jabo da kemensim kemakmen ban pendun bulam ya ka singi khau jisu bat ban pensaprang ya kubor jang ke jing sngop ha bat jing kemen ke jing sing samla ke balang Presbyterian pathar kema ke penlong ke jing kap pen internet bat pentabalat Christmas ha ki snong jongki kane ke deiru ke sien ke baneng kong bala penlong ya ka ne kum ke jing yakop da ke jing sing samla ke balang Presbyterian jong ke snong pathar kema ha ke balai shimenta shongshit na ki samla ha ke ban penpau ya ke sap ki phong jongki ta gi pelong ya kena ka ginseng samla jongi pelong kena ka decoration dong ka bangi pelong haman lah kidong te kena kalong ka peni ini ba no ka jingwan long breu ka jong utrai jongi jis kresya kena ka tak kena ka pertai te bat kham tam ru kena ka jimpen krek jongi kamlong tang na ka peni sebar ngai ka bedon kam kalong ka jimpen krek ya kidonot jongi ha kejin lakai football final jong ke second division ke ba isong shit bha ke balalong ha SSA Stadium ha nong ba shlong ke pokse sports club kala job de shikol not persha ke motor sports club we enjoy well la yo ban thap e gol ha minute ke balai par jong ke kelas step bat ke bal penlong ru ya ke pokse ban yo ra ke nam la do bat ke la yo khung ru ya ke song tengka ke basang foja tengka ke ba ke motor sports club la yo ban ya ka song ka arusan hajar tengka kani ke jungjob la pu inti ya ka pokse sports club bat ya ka motor sports club ban yo rung sha ka kerdan jong ka first division mentang ini pet ya ke jinglong jingman ke sunneng ha shlong ke jing shit kalong khat nyo 0.5 degree celsius bat ke jing khat kalong 0.1 degree celsius ke jing sngem ka hau kalong rupsan lagi spa men step bat nyu psau lagi spa jan mit ke sunneng kan rang ha kan nong ba shlong bat ha ki jaka pamarjan Syuaban poi sekut jong atuk kubon ngi pe biang sesen ki mat bokong san. Bo ke World Health Organization yang Jan1 jong klam COVID yang bahap pikir bah. Pentikna usung knor ke MECL ba an dan kam boarding hagane an amduna boarding hagane ka ayom lekman Penlong keseng nong Plu Eri Farmer Association yak tamasa rikunai latan rai hasnong umden
Kena nang dalam Kongres Pusaleng Sangma ya ke sorkar bajur pelat ke bapep skul Sitengpor po jalan kaya. Bat ke Christmas kedai kejing kemen hapteng kejing shitam Reverend Himanshu Christian. Dia perlok dah kitu kubor ngelapoy bukut jeng tu kubor jeng imta janmit hadu mencem yang berpilih syahis ni kebai pi paro.